سلام تخطات نايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يو لومون أقدس زيناتاتن تنتنا حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتا متانا تصنعوا بلايك مقبار دما جمرو نايلو مارسي أمونغو يوكرين راشان بشم قلنا أنا أمريكا السعودية أزكبر زولو زت قداي زت السلام مقرأ سخصي كله كن رهم فتنا نابيكو سيخيدالو انتهيس الواي فترالو كان ركن فتنينا مجمريا بزن نجمر let's start. Talks aimed at reaching a ceasefire in Russia's war in Ukraine are underway in Saudi Arabia. Representatives from the United States and Russia are in Riyadh for the negotiations. The Kremlin says there is an understanding with the US that the war needs to end, but there are many aspects to be worked out. Despite the talks, Russia and Ukraine continue to trade drone attacks over the weekend. And Ukraine's President Volodymyr Zelensky says Ukraine remains open to a ceasefire, but says those efforts are being blocked by Russia. كم ريوز لنا أبسعود عرب مبل سالسة زي مثلا نزعجي بفلاي تكنيكال كيلاتاتنا كلتين هجرات نتي تحسيب زلو سيس فاير مقرأ سخصوص بهزلو نعونا متكبارو زاكل كم يجر كاختو تكبرو تخلنا تقولو بفلاي بوغن راشا تلعيلو زينا برحتوتات بخميكة توحسة تغلاب زبل ديسكاس نخو قبرو تراقيبهم كم زنبرو فيتني في تراقيبهم دي ما يتراقبون رقص أنيا يكون كونجن أمريكا نخلت ديليجيشن أبب بين الرقيبة دليتاتهم ناسمعت نتكونتات كتك أب مززام بزحت بقصود هاد نسعرن كم استقبر يزون جرزلو بوغن يوكرين أوريدي تسفا يبلون قال زبل زرباتات ينفسها له لوهنا أمريكا دمام تعبازونا قد أسامري تايبلو لأنه خلو تي زت سلام المقرات من نتخصيق لزبل زتك كايت كله تكوينات جن بزبرت عمل كوي قصل كم جلو مغنياتو كلت يوم وجنات نتزلو عدلات كتك عملية مزفتون زلو سلازي تكوينات توك بلا كلني بسبب أبحاد وعلبة يوم مقرات تخصص قبرو تكوينات قصل مخانيو تمقرات تخصون كبيت كون كم زخوني زين الجرزلو. There must be more pressure on Russia to stop this terror. And that depends on all our partners, the US, Europe, and others around the world. After the last meeting in Jeddah, Saudi Arabia, it has become absolutely clear to the entire world. Russia is the only one dragging this war out, the only one that brought it here, and the only one So Zelensky كم تري وزلهم قبل على راشا بزح زغط قبر كم زلوا يسوي عز قبر زلوا زكينات ما بقسيون زغط زلوا زل حيل نطلع راشا يبقى بعلي دزارب زلوا كد محجون تدقاقا متزاري بماني رمزي provocative language كقدل كم زلوا مس دونالد ترامب أب وايت هاوس زبا سوون كميو زل كاتسلي ردويو سون دفتوا كاي مثلاً جن عند حرزة السلام negotiations كبر كوينو attitude ناتكا عملها غتاناتك كتكير كتكلالك عند حري نبت أولا خمس قينا كم تزيير كادما زواج أكونا يكونن يلو كاردية بالكانابيتكا متعلق كاردناتك وحديو سلزي تنقاغ خلي كاي بخمس من قدي سلام كتمت أي تخلي غبنبال يوم تبايسو needs it to continue. Since March 11th, a proposal for an unconditional ceasefire has been on the table, and these attacks could have already stopped. But it is Russia that continues all this. Every night, every single day, it carries out the most cynical strikes. Without pressure on Russia, those in Moscow will continue to show contempt for real diplomacy. So انتهيت بلدلو كم على عصرت هذا ورح سلست إسرائيل حمشتن مقراصنا يتقصي نخجبر من السعودية تزرارين أب سعودية مس أمريكا تزرارين ما نيرنا سلزي تحساب قريب يري راشا كنت قبلوا تراينير وا زعجز قبر زلو من الوقت نيتقصي طويل محلون يرو راشا سلزي سلت أو كتب له سلزي دليتيو زغط زلو زبل أرجيومنت يستكمل زلو partial true فرق حكي مالت يوكرين تمقراصي هذا قبيلات يعجن بحساب تقبل كاب تكبر كما يكون إلو بوتين نزوكينات أبز حج إنك أتصلوا motivation كم زلوا قفلت لكم سلامتاي قبلت الناس اللي زلوا زدلي يونت بتاعت كم على اللي تقين وتكوينات كبرتك خلاله زدلي يونسون توم مكونات هذا أغميت أم زلوا كلهم كرهبهم دحرقينه نيوكرين كارمك خلاله مهنيات يوكرين جزء حليفي أبتنس حيال زنبرلو نقوشيت كجبر خلني رأيت تقوم لون تجز هجي
راشا سلوزل الحياة راشا دمت تزبلت كفال تدير كركب سلزدلي أنت كوينات كساب لاست مينيت قصل لاست مينيت تاني ناي سلام وعلكم فرمينا زبلو أنت كوينات قصل وخمس مرسو مرداي and keep destroying lives. Будуть і надалі руйнувати життя. Matthias Schraner is a negotiations الجزيرة كمل سايا مجمري عبزس كنغيد. All eyes are on the sprawling Ritz Hotel in Riyadh that wears a deserted look today, but inside, you could bet things are hectic. Because this is where the crucial Ukraine peace talks are happening. All three delegations are here. The American team, the Russian team, and the Ukrainian team, all of them under the same roof. These delegations are discussing the technical side of things. They have the green light from their respective presidents, so their job is to finalize the fine print. And how's it going? Well, the Americans and the Ukrainians met yesterday. Kiev called it a constructive talk. President Zelensky later released a statement. He urged the world to build pressure on Russia. هجي انت ايو تركب بخلت يوم وقنات بشم قلنا انا امريكا يفيدني في طاوله الرغبي قالوا نزلوا بخلت يوم وقنات دما انتي كالرئيس دل زلو كلت يوم وقنات يوكرين وخن راشا نتوكلتناتهم كودو كم زخول جيروم يوم دلقيت جيروم ممزلو سلازي تعابس لي مقراص وصي ترى اليوم اللي يوم بوتين مس دونالد ترامب ترى خبلو ترى اليوم اللي تعابس لي هجي تكبارنا هاي تمقراص وصي تاي قانون تمقراص وصان متايز دلازلو السونس تمقراص وصي مستقبره زت سلام دماك جمر مالتيو نات سبنا تقتلنا تواقع حال مقراص مسرحنا سلام قصل هاي كلني تبدل يزبحل زلو راشا دما نوعيه ديدل زلا تكينات اوكي بلا مسرحنا سلام كجمر له بحالتي معناته نجزيو كينات تقوم تحريلو نتعدل نتبكوت تتقيمه ممكن بحدش نوق خدالولو كتقعمو له خليهم سلازي تحقنيا سلام زدلي ابزو كينات كليو نسلام كبل زلو زبل مرداتاي زلوم ولا بعفهم تديبلو بتكبارم نعيد مثل زيلينسكي again اني راشا ام مخصاصي زلو نا امريكا لو كان تايلو كرينا تي نقطه لابزي رينا سلسنا هنا the same story. Єдина. Today, the talks continued. As we speak, the Russians and the Americans are holding discussions. Afterwards, the Americans will hold talks with the Ukrainians, sort of like a debrief. We're still waiting for statements on those talks. But we can tell you that the focus is on the Black Sea. The US is pushing for a maritime ceasefire. Basically, no attacks on ships or ports. Such a ceasefire was agreed upon in 2022. It was called the Black Sea Grain Initiative. The idea هجي انتايو تي امريكا زياده تناي قدم جنبار زلو اتكونتات مس راشا مستزراربو ولا تي وكيلنا راشا ونغير وزنبريو ምናልባት ንዕኩን ሰምዐና ስቲቭ ዊትኮፍ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ክንሰምዐና ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኩናት ናይ 200 ኪሎ ሜትር እዩ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ፊት ንፊት እዮም ዘለዉ እቶም ሰራዊት ስለዚ ወላ እውን ምቁራፅ ወስን ተበልካ ብኸመይ ኢኻ ከተውዕሶ ትኽእል መን እዩ ክከታተሎ ብኸመይ እዩ ርጉፅነት ክረአ ዝኽእል እንተጥሒሱ ሰብ ከመን ይኽርዮ ብኸመይ ይኽዳነ ስለዚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ኣብቲ دحان زخونه نقطة بعد ما قدر زخونه نجمر زعينتي بلاك سي زبال بحر مالتيو أبو مراقب ناي إخلي قنا ناي قلم لي قنا فلاي كل تين هجرات إخلي زفرياون سل زخونه نتنق دع عبش الجرفة يرسل زلوا أبو سيس فاير زخونه يكون تقسم خي كاية تبت بلاك سي في زر عربية الذي أبزون قدر سنة بيقاول ولا كان ندى قدر تقونه أسوارهم بوصل زعتنا بيوكرين راشا ساكن دي حراكم تبل فلوت عندي كن ما كنت جيرا كم تخون فلوت يعون. was to allow Ukraine and Russia to ship food grains without fear. This agreement held for almost 1 year, but in 2023, Russia walked out of it. 2 years later, President Trump wants to revive it, and Moscow is game. In the first place, it is about the safety of ship navigation. But if you remember its initiative previous form, all of its aspects, there was a rather large part about obligations towards our country that كلت يوم وقنات أبستفل عليه من قدي نتي من قدنا ينقدي بلاكسي شجر كم زخانة يزنقر نيرو مهنياتو يوكرين بزح ناي راشا ناي كوينات مراقب تحرم كم زنبرتن سلزي كمون ولا سيفيلاويان وني الرماني ران خانان مهنياتو ترطرا أصوار اللون سلزي بحال زنبرة سلزي أب يذكرنا يوكرين عند كنديك قلت سلستك زيديو راشا زهر متن مراقب ناتقات الأوتيان نيران ناي سيفيلاو جن أسوارا وش تسعينهم
ናብ ዩክሬን ክእትዉ ከለዉ ዝተራኽባ ገለ ተባሂለን እንታይ ማለት እዩ እጂ እቲ ቦታ ንንግዲ እውን ከቢድ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ክልቲኦም ሃገራት ይጠማመተሉ ስለ ዝነበሩ were not fulfilled last time. So that is the first item on the agenda, the Black Sea truce. The second is discussing the line of control. Basically, where do you freeze the front line? Who will monitor that front line? And how will peacekeeping happen? These are some of the contentious issues, but it's not clear if an agreement will be reached. Both sides approach these talks very differently. The Americans were confident of making real progress, but the Kremlin was not. They warned of difficult negotiations ahead. እጂ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ክልቲኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ራሽያን እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ማርኮ ሩቢዮ ሰርጌይ ላቭሮቭ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ደፊኦም ደፋፊኦም ክውድእዎን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክውድኣሉ ዝኽእል መንገዲ ክረኽቡ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ብግምጣሉ ነቶም ካልኦት ሃገራት ድማ ኩማ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ኩነታት ምክንያቱ ብፍላይ ንራሻ እቲ ብዝቐልጠፈ ዝውድኣሉ ዘሎ መስርሕ ዘይኮነ ዘገድሶም ዘሎ እቲ ኩነታት ከመይ ገይሩ ኣብ ሓደ ፅቡቕ መዕለቢ ይወርድ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ዲል ገይሮም ስለ ዝፈርስ ነበረ ከመይ ጌርና ሓደ ብስል ዝበለ መዕለቢ ንገብረሉ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎም ባክ ኤንድ ፎርት ብዙሕ ዲስካሽን ዝከድልየ እዩ ምክንያቱ ከቢድ ኩናት ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክውዳእ እዩ ዝብል ግምት እውን ክህሉ ይክእልኒ ግን እቲ ተበግሶ ክሳብ ዝሃለዎ ግን ዝከኣል እዩ Trump has tasked his Gulf buddy to lead the peace effort. That's Special Envoy Steve Witkoff. He shed some light on President Trump's game plan on how he intends to end this war. Listen to what he said. The ultimate goal is a 30-day ceasefire, during which time we discuss a permanent ceasefire. We're not far away from that. So, the Kandi Natim Shumgalana ዝመርሕ ዘሎ Trump's Ukraine game plan ናይ 30 መዓልቲ ምቁራፅ ተቕስሞ ክንዕወት ኣለና መጀመርያ ኣብተን 30 መዓልቲ ዘለዋ ድማ ንሓዋሩ permanent ceasefire ካ ክገብሩ ሽዑ ንሓዋሩ ምቁራፅ ተቕሲ ጠጠው ከብልዎ ድሕሪኡ ድማ እቲ ንሓዋሩ ሰላም ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ ስለዚ ቻሌንጂንግ ጎል እዩ ግን ክግበር ዝኽእል እዩ ከዓ ምክንያቱ ብሓይሊ ፈቲኖም እዮም ክልቲኦም ወገናት ነዊሕ ተዋጊኦም እዮም ስለዚ ብሓይሊ እቲ ኩነታት ንክፍታሕ ከቢድ ምዃኑ ርዱ እዩ ዋላ እኳ ራሻ ፀብለልትነት ኣለዎ እንተበልና ግን ስቲል 3 ዓመት ገይሩ ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ ኪኑ ኣብ ኩናት ክትቅፅል ድሌት ኣለዋ ዲ ራሻ ከማን ካልእ ኣርስቲ ክህልዋ ኣይክእልኒ እዩ ኩናት ንክልቲኦም ዋጋ ይኽፍል ስለ ዘሎ ስለዚ I think ብወገን ራሻ ድሌት ከም ዘሎ ወገን ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ድማ ዌል ዩክሬን ሰላም ይደልዩ ክትብል ከቢድ እዩ ምክንያቱ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ንሰላም ድልውነት ስለ ዘይብሉ ኣሜሪካ ይፅቕጦ ስለ ዘሎ እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ሰላም ድልውነት ኣለዎ ዩክሬን ክንብል እውን ከቢድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ እስከ ብቐጥታ እቲ Steve Witkoff ተሓቲቱ ከሎ እስከ ስምዑ ኣብዚ Now, U.S. Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, has also been taking part in those talks between Ukraine and Russia on behalf of the White House. Welcome to Fox News Sunday. Thank you, Shannon. Thanks for having me. So we know more talks are set to go between Ukraine and Russia and Saudi Arabia tomorrow, and yet we continue to see these attacks like we've seen in Odessa, like we've seen in Kyiv, leading to death and destruction. The ranking member of the Senate Foreign Relations Committee, Jeanne Shaheen, says this: when Trump asked for the killing to stop, Putin refused. Putin does not want peace, and it is time for the president to realize that. ሕጅንታዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ወኪል ናይ ነዚ ምቁራፅ ተቕሲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ስቲቭ ዊትኮፍ ኩሉ ግዜም ቻለንጅ ዝገብርዎ ዘለዉ እታ ኣርጊመንት ወይ ከዓ ስነ መገዝ ዝጥቀሙላ ድማ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ክሰምዖ ኣይደልን እዩ ይንዕቆ እዩ ትብል ተተንብህ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምቁራፅ ተቕሲ ሕራይልዎ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቃላት ነፂጉ ስቲል ተቕሲ ይገብር ከም ዘሎ ነዚ ብኸመይ ትርእይዎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕ ባእሲ ንክፈጥሩ እቲ ሚድያ ቀዳማይ ተልእኮም እዩ ንሳ እንተተዓዊቶም እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ማለት እዩ እዚኣ እንተዘይተዓዊቶም ግን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ እስከ እቲ መልስና ትስምዑ ሕጂ Are you convinced he wants peace? I feel that he wants peace. The president had 2 very productive calls this week, or last week, I should say, one with President Zelensky, one with President Putin.
I sat and listened to both of them. In both conversations, it was all about a lasting peace. Lots of progress got made last week. The parties agreed to an energy infrastructure moratorium on attacks for energy infrastructure. I think that you're going to see in Saudi Arabia on Monday some real progress, particularly as it affects a Black Sea ceasefire on ships between both countries. And from that, you'll naturally gravitate into a full-on shooting ceasefire. ብሓፈሻ ንሱ ተስፋ ከም ዘለዎ እቲ ነገር ክብፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ክንምታይ ቻሌንጅ ክገብሮ ይፍትኑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝተረኸበሉ ብቴሌፎን ካብቲ ዝሰማዕኮ ነገር ተሎ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለዎን ተስፋ ከም ዘለዎን እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ መስርሕ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ሰላም ክብፅሕ ከም ዝኽእል እምነት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ብወገን እቲ ናይቲ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ዘብሎ ዘሎ እዩ ብግምት ኣሉቶም ካልኦት ወገናት ነቲ ናይ ሰላም ሓይሊ ነቲ ናይ ሰላም ተበግሶታት ከቆናፅሙ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ብወገን ዩክሬን ክትብሎ ትኽእል ብወገን ናይ ብወገን ኤውሮጳ ብዓብዩ ኤውሮጳ ዳርጋ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ ምዕንቃፍ እምበር ነቲ ንዑ ኣብ ምድጋፍ የለን ክሳብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ነቲ ዩክሬን ዘሻድኖ ዘሎ ዘርጠብጠብ ንኽብል ዝገብሮ ዘለውን ሓደ ንሱ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥራይ ኮን ትሕግዘን ዘላ ዩሮፕ እውን ስለ ዘሎ ዩሮፕ ካናት ቅድመ ኩነታት ስለ ዘለዎ ንሱ እውን ሓጋዝ ኣይኮነን ዘሎ ብሓፈሻ ግን ተስፋ ዘሎ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና Okay, you've said recently you don't, quote, I don't regard Putin as a bad guy. You said you feel like you can negotiate with him, but here's how the National Review describes him. They said he's a tyrant who murders, maims, and imprisons his critics, who has abolished civil society and independent media in Russia, who has invaded a neighbor, engulfing that country in violence for the purpose of crushing and subjugating it. ብሓፈሻ እቲ ነዚ ሰብ ነዚ ስቲቭ ዊትኮፍ ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ ብዝገበሮ ወይ ኣነ ንቭላድሚር ፑቲን ከም ሕማቕ ሰብ ኣይርዮን እየ ብቕንዕና ነዚ ኩናት ክውድኦ ዝኽእል ምዃኑ ድማ መረዳእታ ኣለኒ ኢልዎም ኣብ ብዙሕ ግዜ ነዛ ዘረባ እዚኣ ንምብዳሕ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢንተርቪው ዝገበራ ናሽናል ሬቪው ዝበሃል ከም ዝገለፆ ሕማቕ ሰብ ቀታሊ ሓደገኛ መቀናቕንቱ ዝኣስር ሲቪል ሶሳይቲ ዘጥፈየ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዘይብሉ ንጎረባብቱ ዝወርር ገለ እናበሉ ዝተፈላለዩ ክስታት እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ከም መራሕቲ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ምትእትታው እቲ ንሳቶም ሬጂም ቸንጅ ንክገብሩ ዝፍትንዎ ጻድቃን እዮም ንሶም ወላ ሓንቲ ይገብሩን እዮም በቃ ንሳቶም መላእኽቲ እዮም ንመቀናቕንቱ ኣሲሩ ይብሉ ነቲ መቀናቕንቱ ድማ ሬጂም ቸንጅ ገይሮም ኣብ ስልጣን ከምፅዎ ይፍትኑ ንሶም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ እቲ ምትእትታው ናቶም ስለ ዝዓፅዎ እቲ ዝኸፈ መራሒ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ እስከንታይ ኢሎም ምልስ ይስማ It goes on to say that Russian forces have committed mass kidnapping, torture, rape, and murder under Putin's guidance and leadership. So where do you get to that assessment about him not being a bad guy? You know, Shannon, I met with President Putin twice at the direction of the president because everything I do is at his direction. And they were productive meetings. We accomplished quite a bit. We opened channels of communication. President Putin told me at the first meeting that he had had no conversation with the prior administration, in particular President Biden, for 3.5 years. I'm not sure how anyone would expect an end to a conflict when you're not communicating. So we had a very, very good conversation, productive. We discussed real ways to end this conflict. That led to a second conversation. First conversation being close to 3.5 hours. ብሓፈሻ እንታይ ዝምልሰሎም ዘሎ ኣነ ምዝ ሰብ እዚ ብትእዛዝ ብመርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ግዜ ተራኺበ ኣለኹ ምስ ፑቲን ኣብቲ ርክብ ናተይ ድማ ብምሉእ ውፅኢታውን ፕሮዳክቲቭን እዩ ነይሩ ኣብቲ ሓደ ርክብ ፑቲን ከም ዝነገረኒ ን3 ዓመትን ፈረቓን ምምሕዳር ናይ ባይደን ዝኾነ ርክብ ምስኡ ከም ዘይገበረ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩናት ጠጠው ክብል ድሌት ከም ዘይነበሮ ምክንያቱ ከይተዘራረብካ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይክእልኒ ካልኦት ሃገራት ቻይና ህንዲ ኣፍሪቃ UN ኩላቶም ስዑድያ ኢማራት ንሰላም ዕድል ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉን ሽምግልና ከጀምሩ ከም ዝኽእሉን ሓቲቶም ነይሮም ኣሜሪካ ሻትዳውን ትገብሮ ነይራ ተዓፅኦ ነይራ ኩሉ እቲ ላይን ኦፍ ንዲፕሎማሲ መንገዲ ኩሉ ተዓፅኦ ነይራ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩናት ብዘይ ዝርረብ ክውዳእ ኣይክእልን እዩ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዎ ክንዲ ምንታይ ብዛዕባ ፑቲን ድሌትካ ተዛሪብካ ክትውድኦ እንተኮይንካ ምስ ፑቲን ክትዘራረብ ኣለካ where is that problem where is the problem ድሕሪ እቲ ኩናት ጠጠው ክትብሎ ኮይንካ ምስ ፑቲን ክትዘራረብ ኣለካ ፈልሶ ንዑ ከይገበርካ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ነዚ ግን ተደጋጋሚ እቶም ሚድያ ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ንምፍጣር እዩ Second conversation being in that time in that space as well, 3.5 or 4 hours. That led to
by the end of the second conversation, we had proposals on an energy infrastructure ceasefire and a Black Sea moratorium on firing on each other's ships. And these things had been on the shelf for several years. So I think that's commendable on the part of all of the parties. And this is President Trump's direction. His philosophy of peace through strength brings people to the table to clear up misconceptions and to get peace deals done. And that's exactly what's happening right now. Do you feel like there's a misconception, though, about the characterization of him as a tyrant or someone whose political opponents often disappear or die? تحته كله كما يجر كان دولة ني بوتين يتصرفوا أمم نالبات نت مسرح تعنكف مبرر زخول تحته زلا there's no point فتويو أي تفتويو نسخاد نقيو أي تد نقيو it doesn't make any sense مرحنا هجوريو نهزبيو قال كده أنا يكون كنت دليل ولا اللهم ويقول حدار يكون كنت دليل ولا اللهم سلام كنت جبريهم تدليل ولا اللهم انت عينت كاركترستيكس اللو انت عينت بحر اللو انت يلكم تقول توصلوا نعهم يزملكات انت كنا منتاي حلخلاق اللوم تم ميديا كابتو قداي تنموصا كالاي دما امريكاس منيو ناي مورالاو صادق غيروا ناي كالوت مراحتك تفرد هاديك هاجر لولاو هاجر تخوين بدمسلو كنبر كخلالو فول ستوب we have to agree اب كمزي تي يو ان كنزي تازعبيت حقناتنا يو ان كم يتبل هاجرات امناي كال بوليتيكا ايدن كيتوا نان انترفيرنس بهالزي سلازي بوتين انتايو تشاينا مرح انتايو نيرترا مرح انتايو نيرتراويان يزملكت تشايناويان يزملكت راشاويان يزملكت نساتهم تدليهم يعني و تدليهم يكتفوا نساتهم تدليهم يقاوموا تدليهم ما يقاوموا نزي برينسيبل زي نزي ما تكلنا يو ان انت تخطلنا العالم سلام هلوا معناته ايرترا نقول ايرتراين تراين تتقتلهم انت دليهم غيروا انت دليهم دما مغرفوا ايرتراين كغبروا زخليهم أرجعون له نير تراين تقليف قالوا تي نايد جمت تتاو تناي قال ملا يزخل لعب جبت حزلوا أرجعون له انبر نير تراين تقليف قالوا اير تراين قدايم بعلهم كفتح مخالو نكالو تقراد مالككم تتعابي تسقم كوين زلوا نايد جمت تتاوي نايد جمت تتاوي تتعابي تسقم نايد جمت تتاو تدهلو تي نتومر عتي أبزيت دليل تسقمون كتوزع ما يتخلي معناته نايدقم تتاو تديلي نجرات وش تعدك فتحوا خلي بدي يفتح سقم دمايل جو تزعبي سقم تي أمريكا كمل أخوينا نبتكالو تجرات تقبروا زلا بوشنا نزل زلنا نغسل بعين أوروبيين كريه بغض ما قد الرأس اللي زلوا International Affairs editors with me here on set. Kevin, the talks well underway last night and again today. What can we expect? Well, the U.S. is sounding pretty optimistic, so optimistic that there are several U.S. media reports that say that the White House is aiming for a possible broader ceasefire to be agreed on by April 20th. We'll see if that actually happens. But yes, very optimistic. Steve Witkoff saying that even though he's not at the negotiations themselves, he said that he was expecting real progress to be made in these talks. The main focus of again country word لهم أمريكا أونتاوي أملاهاتان تسفان كم زلوا كم زكينات زي تبغوا تصيد كركب كم زخل زبل أمنات كم زلوهم أوروبا very skeptical يوم زلوا أوروبا كم زي بعين ترترى يوم نقول زتم متوازلوا of course أولا يتعدمون له واحد الله ما يتكلمون له جن بعابيو أوروبا نزنا جرزي تي سلام كم تزخلني يوكرين واقع داقا أوريد تايو زبل مدام نمتاي زلو كنا منتاي na Ukraine gudai diletin katikbari khalzibel tartarallomi. These talks is expected to be the details of how to implement the current ceasefire, which is focused on the energy infrastructure, what really constitutes an energy infrastructure, how do you monitor it, these types of sort of concrete elements. Also, the idea of expanding the current ceasefire to the Black Sea, probably resuming the Black Sea initiative. But there again, the Russians are already saying that they don't want something like what we had back in 2022, that they want more guarantees. And you mentioned the confidence building measures, possibly something like the question and what happens to those Ukrainian children that are currently being held by the Russian who could be released. بحبش كم نريز لنا كلت يوم وجناتنا ناتهم قريتات ويون زي عقوبة من بتاعت كم جلو نجدني قادمة زي رداد أمن زي سما معلنات بنسلو زلوا برتقينات كهات جلو لذي أب كلت negotiations yeah everything is easy. أنا يلوك فتحت الزغنير وكنا زعين الدماء وكناتا ما يتقاعدن we talking about
أما إيت أشحات سبتقتي للزلو كينات ننزرب زلنا أو عيديز نقرأكم زلو بمليونات زتمن زلو تموت بخلتي وجن كتحس كله بمليونات زتمن موتن مقصدنا قاتي موزلو كينات ننزرب زلنا this is مستني قدامين كالين كنات علم درجة هالكيد في السما لزلو كيناتيو كبيت كوينات ناي بحق كبيت كوينات كم كوينات مدرجس أي تقايدن كملاين خلنا ونايا تبتقرايون أما أنت شحات تقتيلهم سلازي بحال سنبرة جن ناي بحكي حركة كابتي زخف كوينات ناي إسران حدن كفل زمن خون كم زغلينا نرزالنا لازين نزين مودع بقليلو خون كم زي كل ردو جيرنا نوسو إذا أبت بلاك سيز بعضلو نايتي بحرز كبرزلو نقدي نابون خردادو زكبرزلو ناي راشا كل زي قد ما كنتات نسمع زلنا وحسنات جرانتك وهاب خلاله هذا نجار كجبري تتبايلو جرانتك اللي وق خلاله معناته تعب يوكرين زل حيلي أبو أمنات كم زي بالله من بتخكل نعوزة أساكال بخمي نتايو كوردو بخمي نحن كاتلو أبزبل زيادة دقاقي مع راشا حتت كم زلان تي نجار دما نجزو ده كلنا حوار مفتوح كنا لا تدل خمزلاين عن رزالنا. The Kremlin, however, is sounding a much less optimistic tone. Dmitry Peskov, the spokesperson for the Kremlin, talking about difficult negotiations ahead and saying that they are just at the beginning of the path, really insisting on the fact that this is going to take some time. But as we heard, Steve Witkoff, he says that the main point that makes them so optimistic is that they believe that Vladimir Putin does want peace. Any signs Russia might budge? Because that's what's needed, isn't it? Well, right now, not really. What it looks like is that the strategy of the Russians is not to give in one go, the way the Ukrainians did, because they were asked by the Americans to take and agree to an immediate and complete ceasefire for 30 days. What the Russians are doing is sort of playing the clock, negotiating step by step, because that is going to take more time. And why do they want more time? Because they're the ones who have the momentum on the ground. They're the ones who are... أتي مقراطنا تقصد بلنا ثلاثة معلتي نيوكرين أبحد معلتي حراي كم زبلو جراتهم أمريكان زبلو زلوا أي داوريد أمريكاني يوكرين كم دليل تاخد قبرهم تخليها على بحد ساعة حراي كم زبلو تاخد قبرهم تخليها مهنياتو قبل الأمريكا قبل اليوكرين قبل ليفريج لزلوات لذي زبل قوم قبر كتبل تخليها ني راشا كن كم وقت قبراي تخليها راشا قبل الراشا زخون يقول ليفريج بالله نبزوها نزي تاي مالتيو قبل التنت وين راشا كتفرر هالو تخل فلوين حيلي بلان أمريكا لذي قدا قبل الكيغ تبل تخليها هاي ناي زي قبر كاي قدا سلزلك هايو خاز بالسلو عينا يوتيس خازي قبر كاي قدا حجكتو سخدخل كل تكجبر زخل جو بايدن قدم بزلا على درجة جيروي لذي نعيش نقرات كوسخي غلقوني لذي بوق أفراري كان راشا أبتتو دليوك تتو أي كالنيو that's why اتناي أمريكا مس راشا زل وحيلي حدا يكون مس يوكرين كم دليتهم قبل قولي من تي أسوار قبل بلت توابينهم حتى أبحث الجزء كس قدوا قولي من راشا كم زبالين لذي مس راشا مور كرادو يزلهم راشا لما تبلو زلاز بتاع دما قبولنا بتاعتيو حسيهم كتبلو ما يتغلقا وكراس توصل دلنا جن بغميقة هترجع قصة ملسا ليت ولا لا إذا تكنيكال ركب دما بغمي تكنيكال مالت أبز خمسة قبرنا خمسة خوني الكان غلو كتب له سالك كان يبحكي الذي تزيل اللي عن بزربات رئيس خون كناتاتيو سود ما جزية مشمت خون سلزغل راشاويان قبلوا يقولون معناته أبتعوا كنا زيادة قبل الناس لزلوا. Gaining, yes, inch by inch, but they are the ones that are pressing forward in eastern Ukraine. They know that the longer these negotiations take, the longer it takes to get an actual ceasefire, the more they might be gaining ground in eastern Ukraine. And this is, of course, even more important for the Russian if at some point there's an actual peace negotiation. So the strategy is very clear. And the only way that could change would be by having the United States actually exert pressure on the Russian, the way they did with the Ukrainians. Remember what the U.S. did, what Donald Trump did. He told the Ukrainians, if you don't agree to the ceasefire, he paused the military aid, he paused the sharing of intelligence, and he only released it once the Ukrainians had agreed. Right now, Washington doesn't seem to be willing to do the same thing with the Russian, or they're maybe unable, but this is really جي انت اعتبر دلا تي امريكا لك كمتن يوكرين جيرم زفرار هو ندز اوتون ني راشا كم كتسكت كلا لوا شي سمارت انف تفلتو كمنا يوكرين ليفرج بلون ني راشا كتعطاي كلني كالاي دما راشا يدلي خمزلو كل سفل يطلب زوان دونالد ترامب امريكا راشا يدلي والو كابتشاينا خفليوا ስለዚህ አይኮነን كتصوتو نسا زبل تخغبرو خوللو راشا دبا صبو غير فليتو مالو So, مستي تخدوه زلوا كايدا سلزي قتملهم they cannot do much.
أمريكا أمارات يبلا هو نجارات كتبلا شو تخليها نتكوينات كم سنة واحد كتجبرت خليها ماليش خمس برتع كتجبرت خليها نيوكرين كتتحنات خليها زبل كم قام جنيلا أب وايت هاوس بحال أبتنا أمريكا واشنطن زبال زجبرنا جيرنا نيوكرين أتحنا نراشا خمس عرينا زبل كالكوليشن ميتيو يلا نزي يلا that's why دما كبر بزلو كمنا أفغانستان بحماق سعرت كي سعروا بخبر خلنا كنوت على نتعلم غمية زلا كما أفغانستان تسعيرنا موزع كقاتم سلزغل كاب يوكرين بخبرتنا كي توقفنا خلنا تكونتات نودعيو دونالد ترامب نيجي تزاربي بزي عكمو مدرخ تلها زلك عدلات زلك عامن دروتيو زي كنت مساسل زلك نراشا صغي كاخذ دورة خلنا قرية بالكان مالتي. Seen by the Americans, and they said that the test would be to see who really wants peace. Right now, they're not getting the answers they want from the Russians, but they're not showing right now that they're willing to put more pressure. So the obvious question, I suppose, is why is the US not putting any more pressure on? Well, look, one aspect could be that there's limited leverage for the United States. Of course, we've talked about sanctions in the past, but we've seen that even with crippling sanctions, the Russian state is continuing. And so, نقتل بحبشة كم تنبلس أنا هنا نراشا من ويام زغلون بركة فرار هواي كلوني ما بزس كنسمع. Which continues now with Marina Marone. She's a military analyst from King's College London. She joins us tonight from Munich. Marina, it's good to see you. It's been a very good week for defense hawks here in Europe. Massive defense spending hikes right here in Germany. So what are they going to spend all that money on? انتهي حتى زنيو أوروبا هذا ما عاد جنزب نديفنس كانت فينا يقولوا له بخلاتهم بقى ما عاد جنزب ما عاد بليونات حزب جنزب اب سيفنج اكاونتس نبرن عول كم متحز غيرهم ما عاد جنزب اب ديفنس اسوار مفراي كتقموليهم ام انتايم كتقمول حسب زلو اسكي انتايم كغزو. Good evening, Brent. Likewise. Well, that's the question, actually. What is this money going to be spent on fundamentally? There are some talks about investing into infrastructure. However, there is no clarity in terms of what exactly will be purchased, what capabilities need strengthening. And I think it's a much broader topic about what role is Germany going to play within NATO and what kind of war should we be preparing for in the future. And that's how you would adjust the capabilities and fill the gaps, especially now with the United States offering a lot of capabilities on which NATO depends, such as logistics, such as operational command. So you have to develop those capabilities if you are not going to rely on the United States anymore. But the other question is how quickly can you turn that? بعفشة انتهي يوم زبل زلو ما عاد جنزب ني مكلخال زخون بوجن أوروبا كم ما جرمن وين ما عاد لك أحكي توسد مخانا نمكلخال تبعي له تعتقد أبي أخذ قبرة جنزب زي جنزب زي بغتها وتهدروا عامك هنسأل كاي خلدي ومهنيات منجستي ما بزحت زي أب ما بزحت حجرات منجستي وتسيتها وسرحة مسرح دخامنة كم زلو يزنكر كل منجستي راشا منجستي انتقوني ما عاد أجمعت كم زلو برا تمكلخال ناتو ما عاد بلشونا بوتين بزح زيو بيرجز قبر ويجون كابسلت أنا مزبارن زعسرن زوررن لذي أما كلخال منجستي كل زي شجرة اللويو أغلى منجست مالتي بلشونا اب تشاينا كومو ابتي وتهدراو زتات بزعو زي كومو اليوم قال مله بلشونا تخصص تاثيرهم قال سماها اب امريكا زلو بلشونا it's another level بتريليونات جنزب في 5 ليزنكر بتريليونات جنزب تي بنتاغون زبال تريس قبر 5 قال نشوات عمد ما اوديت ما مسكبره تاوديت تخكل كجبر كم زي كل زلو معناته اوديت مالت نغرات ابي كيدوم أبز خيديلو نتملس كركب خاله ملس كركب هيكلني زلو سلازي سفع زغنا بلشونا تقايد خمس زلو يزنقر يعب توصل زلو مر بحفشة انتنا نرزلنا زغلو جنزبنا بفابريكاتات بماشين فابريكاتات ديزاين جيركا أطوار زليكا كتفري challenging نجاري سلازي انتايك قبريو it's gonna be difficult جن at least نتبقسونا أطوار وتهدروا حيل نمهنات تبقسهم كم زلو نرلنا بزح قلت تمكن سمينا أوروبا فوكس ناتونا بوجنا بكيناتني زخون زلو لذا أوروبا زلها watch out لعلتن قاعد كبر لك أبي هو كاس الواحد مسكها money into actual capabilities in terms of arms, but also what about the human factor? How do you get people to join the military? How do you get people to fight? And I think that question is much more difficult to solve, and it cannot be solved with just pouring money into it. Well, I mean, you pick up on the second question I was going to pose here. I mean, you'll agree with me that there is a new sense of urgency now because of acute doubts over the reliability of the U.S. جي داي انت بلتني عن أبتنا تقيس كرنا لنا
ገንዘብ ስሕራይ ተለቂሕካ ዲኻ ወላ ካብ ገለ ወሲድካ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ከመይ ጌርካ ሰራዊትካ ክትሃንፅ ትሰብሲ ከመይ ጌርካ ወታደር ንክኸውን ክትገብሮ so another fundamental ወይ ከዓ መሰረታዊ ሕቶ እዩ እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ ማለት ሓፂን ኣኪብካ ሓያል ውትድርና ወታደር ወይ እውን ኩናት ጌርካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ትሰብ ከመይ ጌርካ ወታደር ክትገብሮ ኢኻ maybe ኣብ ኤውሮጳ ስለ ዘለና ቀጥታ ናብ ግዴታ ከኣትዉ ክእሉ እዮም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ደሞዝ ናይቲ ወታደራት ላዕሊ ክገብርዎ ይኽእሉ attractive ክገብርዎ ይኽእሉ ግን ምስቲ ዘለዎም ወለዶ ምስቲ ዘለዎም ገለመለ ወታደር ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ደሞዝ ፅቡቅ ተገይሮሞ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ኮንቪንስ ንክትገብር ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ውትድርና ናትካ ኣመና ከቢድ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ንዓመታት ውትድርናን ገለን ከም ሓደ ፅያፍ ነገር ጌርካ ኣቐሚጥካ እንተ ነርካ ክብሪ ዘይትቦ እንተ ነርካ ተመሊስካ ንዑ ንክትሰርሕ ከቢድ ብድሆ እዩ ክኸውን ግን ኣጋይን ኣብ መወዳእታ ግዴታ ክገብሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ግዱድ ዕስክርና ዝበሃል ከም ኣልተርናቲቭ ንዑዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ለሚኖም ክእምኑ ከምዘይክእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ንኩሉ ሰብ ከም ግዱድ ዕስክርና ገይሮም ከም ዝዕለም ክገብሩ እዮም ጀርመን ቅድሚ ሕጂ እታ ዘረባ ኮለል የብልዋ ነይሮም እዮም እዚ ናብኣዮም ክወጥቁ ዝኽእሉ መወዳእታ defense umbrella. So is the answer to these doubts, is it simply throwing money at defense? It is difficult because Europe has been enjoying the US security umbrella, let's say, since the end of the Cold War. And the question here is, why hasn't anything been done? Why hasn't this been considered as a worst case scenario that one day the US will assume a position that is not necessarily pro-European, and then Europe will be left alone? So Europe has been sleepwalking, so to say, into this situation where now things need to be done quickly, but they cannot be done quickly because we know that the European Union plans to purchase domestically, excluding NATO members such as the UK and Turkey, for instance. And European industry, defense industry, is not even close to being on par with, say, the US defense industry. So I don't think that pouring money on it is going to solve those fundamental problems. And as I said, it's not just. كبريت حتون أقدس نتاتني أتل زلا انتهت بالدلا مجمريا تي أوروبا زبحال زغلو لهيك عن مهارات زلوا زبحالتي زخوني يكون تكال سيناريو بلانينغ على سيناريو مالتي كم زين تقات أمناها كم زين تقات أمناها الكابلان تكبريخ أمريكا أنت قد يفاتنا إلوك حسب زغر رأسينا برامل مال ديوت ولا لا like أبزخوني يكون سيناريو ناتمسي أمريكا ننيتو تقدي فاتو يون أمريكا مالسي حجي دونالد ترامب لازم يكون ننوي حمتاتي يمزنا جروم نيرم أمريكا نتناينيتو قداي ويا بركتوناتهم كبرهم زلوا أمريكا إن كبيروبا يهد مهم زلوا قال يفضل نيرم أوروبا نبحك حمقات مرحت اللواك بحال كله ساكت نمجنانا يكون هندبت كم يجيرو أمريكا قدي فيك قيد قل نسخاسي أمريكا أنت قدي فيني مخانات كوت هذا رواق زي بالك أم مخا زحلة في سلسلة عمت مسراشة كويناتن ورا كويناتن ترى تورز لها كم يجير كابلان كله كذا كل سقوم تغدي وسطك أي حزنوهم من مالتي زغنا هجرسي عبيسي كنتات مسرحية يدرو كندي وتهدرات علي من الله ترجعون الله أتليس سي نفسنا مكلغات any country ne security ناتو قلتي في سكونتي drastic زغنا جج سكونتي دوس حساب حجزي ما حنتي وصل النيرو تاي دريكا نبحكي نوح بلانك قبر زغل ترير زغنا مرحلة كل كم زي كم هذا كابت زعبي يتسقم ناي ديمقراطية دمازي كردارنا زلو الديمقراطي نهزب كتب من وقت كلالك هذا قام سمت مسورة ده ترى يسبك أمنا كازق أقدم كبلانك قبر كبيدي سلمتاي اتجنزب كابين بيت وزدو نسب كم يجر كاتب نمكن الحال جنزب كانوا تسينا تبلهم زي لما دوان دحر قينام زخون سب نتي باجت ويون نتي بوليتيكا كدق فيكلني نسب أبز حقوسات رح أخذ قبر اللي زلك على منت أب مرجعات زيادة زمرت مني معركتات يوم تايم زلوا سب كه نهتم أنا قدمت نتو معركتات زقبر نجر زيادة خدف الله زلك لذي نتي حجر أبنو ويح جزيك أو تازغل ده يكونه نتي زمر زلوا كتحقوس من تان نفس تان كهتصنع توينك نوع كتحقوس كتكلال لك كله تي يونيون سنجل ملد مناطم ربح حيم زقدم لذي الديمقراطي inherently أوشتو تجمع اللوي معناه تتمنجس إن نوح تأميتو بلان نخجبر كبيري أمريكا كو تي extreme levels لزغونة تمكل خالتي نتي بوليتيكا سلة تقاطع صاركوي دليت تسبكوي كون نزجبر زلا أمريكا كابت ديمقراطية أبكالم تيالكون يرى دليت نايتي ديفنس إندستريز جبرت منجستنبر دليت نهز بنت صغونيرو مكل خالنا تومن مترسانيرو
ስለዚህ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ፒውር ኣብ ዲሞክራሲ ደረጃ እንድሕር ነቲ ህዝቢ ዝደልዮ ክትገብር ክትግደድ ኢኻ ህዝቢ ስለ ዝመርፀካ ዘሎ ህዝቢ ድማ ኩሉ ኣርሒቑ ይጥምትን እዩ እንታይ ክመፅኡ ድሕሪ 20 ዓመት ኣይጥምትን እዩ ንሕጂ ዘድልዮ ጥራይ ዝሓስብ ዋይ እቲ መርሕነት ዲሞክራሲ ራእይ ዘለዎ መራሕቲ ካብቲ ሰለስተ ወርሒ ዝምረፁ ወፃኢ ነቲ ቁጠባ ንነዊሕ ክጥምትዎ ዝኽእሉ ሰባት ክህልው ክኽእሉ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ፌደራል ሪዘርቭ ዝብሎ ንኸምኡ ኢሎም እዮም ካብቲ ፖለቲካ ክእል ኣለዎ ዝብሉ ዘሎ ንነዊሕ ክጥምት ኮይኑ በቲ ፖለቲካዊ ፅልዋ ክፅሎ ከም ዘይብሉ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ዘርእየካ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ንክሰግሮ እቲ ኮንካ ኪኖቲ ዘሎ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ኣርሒቕካ ናይ ምጥማት ክእለት ኣለካ ሻዋ ክጅምር ከሎ ኤርትራ ኣርሒቓ ስለ ዝጠመተት እያ ንሕና ንእሽተይ ሃገር ኢና ኣከባቢና ዘሎ ዓበይቲ ሃገራት እዮም ከም ሓዳሽ ሃገርን ንእሽተይ ሃገርን ብዙሕ ፀገማት ክፈጥሩላ ይኽእሉ እዮም እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ድማ ሂወቱ ክመርሕ ተጀሚሩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር እንታይ ክኸውን ስለዚ በይዝ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳብ ዘይብልና ኣብ ሰውራ ኸነ ዓመታት ስለ ተመክርዎ ኣብ ከባቢና ዝግንፁና ኩሑድ እዮም ኩሑድ ይኮኑን ስለዚ ክንዳሎ ኣለና ዝብል ኣብ ግዜ ሰላም ከሎ ሰላም ተደሊኻ ንኩናት ድልው ኩን እዩ ዝብል እዚኣ ተዘክርዋ ሳንሱይ ከም ዝብል ጥንታዊ ልቦና እዩ እዚ ሰላም ተደሊኻ ንኩናት ድልው ኩን ምክንያቱ ሰላም ብሓይሊ ኢኻ ተውሕሶ ፓሲቭ ኮንካ ሓንቲ ከይገበርካ ሰላም እየ ዝደሊ ስለ ዝበልካ ሰላም ይኸውን ማለት ኣይኮን ሰላም ክህልወካ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ንኩናት ድልው ተኮይንካ ሰላም ዝህልወካ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ጠሚትካ ዝተገበረ ካልኩሌሽንስ ውፅኢት ናቱ ምናልባት ኣብቲ ግዜኡ ከም ሕሰምን ሕማቕን ጭንቅን ኮይኑ ይግለጽ ነይሩ ግን እቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ደው ኢላ ምህላዋ እሱ ስለተገበረ ጥራይ ንሱ እንተዘይህሉ ትራስት ሚ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣይመሃለዎን እዚ ኣብ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ዝተገበረ ናይ 98 ክሳብ 2000 ድሕሪ እቲ ሃገር ከም ሃገር ከጥፍዋ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ከም ሃገር እቲ ሃገር ከጥፍዋ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ስለዚ ናይቲ ሃገር ሬዚሊየንት ዝኾነ ተፃዋርነት ብዘለዎ መንገዲ ንቑፅ ዝኾነ ፖሊሲ ስለ ዝተኸተለ ዋላ እውን ሓደጋ ዘለዎ ከቢድ ምዃኑ እናረኣዮ ከሎ ኣብ ከቢድ መድረክ ከቢድ ውሳነ ክትገብር ስለ ዘለካ ስለ ዝተገበረ እዩ ተሰጊሩ It's the problem of weapon systems, it's also a problem of manpower. Europe has identified Russia as the main threat. Are European militaries, are they even at a basic level ready to face that threat? Speaking of manpower. Well, if we look at statistics, for instance, in terms of how much goes into the defense spending, when we compare the entire NATO bloc to Russia, NATO invests more, NATO has more, say, fighter jets. However, these are not the only determining factors, and the problem is we're seeing the war in Ukraine, and we're trying to project what a potential war against Russia would look like. And it looks like it will be a war of attrition. It will be a very long and slow war. Now, that is not the kind of war that NATO is prepared to fight. NATO is prepared. Okay, ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ነጥብያ ትገብር ዘላ ብሓፈሻ ኤሮፓ ከም ስትራቴጂካዊ ፀላኢ ናቱ ወይ እውን ሓደጋ ናቱ ራሻ ቀሚጥሎ ምስ ራሻ ድማ ኩናት እንተሎ ዝሓስብ ዘሎ በዚ ዘሎ ዝሓስቦ ዘሎ ዓቕምን ገለሲ ምስ ራሻ ከዋፅኦ ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ራሻ እቲ ኩናት ምስ ራሻ ዘሎ ኔቶ ኣብ ወረቐት ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ጄትስ ኣለዎ መራኽቢ ኣለዎ ታንክታት ኣለዎ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢሉ ኣብ ባይታ እቲ ኩናት ክሪኦ ከለና ግን ኔቶ ብመንገዲ ዩክሬን እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ዝሑልን war of attrition እዩ ክኸውን ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ድማ ኔቶ ዝበሃል ንሓፂር ኩናት ደብዲቡ ክኸይድ ዳኣ እምበር ኣትኪሉ ንነዊሕ ክዋጋእ ዝኽእል ንኸምኡ ዝተዳለወ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብ ዩክሬን ንኾኑ ዘለና ከምኡ እዩ ከጋጥመና ንኸምኡ ዓይነት ኩናት ክዓውተና ዝኽእል ሎጂስቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ኩሉ ዓይነት ምድላው ድማ የብልናን እዩ ትዘረባ እዚ ዩክሬን በይና ኣይኮነት ዩክሬን ሰብ ጥራይ ኣማካርዮም ዘለው ህዝቦም ጥራዮም ሂቦም ዘለው እምበር ኩሉ እቲ ኩናት ብኔቶ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኤሮፓን ኣሜሪካን እዩ ዝግበር ዘሎ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ኩሉ እቲ ሎጂስቲክስ ኤቭሪቲንግ ንሳቶም እዮም ቴከር ዝገብርዎ ዘለው ስለዚ ኣብ ዩክሬን ተደይዋፅዩሎም ንሃገረ ኢሉ ዝቃለ ዘሎ ሰራዊት ተደይሕንዎም ኤሮፓዊ ካብ ስፔን ከይዱ ኣብ ካልእ ዶብ ተዋጊኡ ከጥሕኖም ማለት ከቢድ Not the kind of war that NATO is prepared to fight. NATO is prepared to fight very short campaigns where it has air superiority, using long-range munitions. And what we're seeing in Ukraine is that a lot of NATO weapons have been rendered obsolete with the Russians using electronic warfare systems, which are much cheaper than the weapons supplied to the Ukrainians. So fundamentally, I don't think that also in terms of the will to fight, that NATO is capable now of fighting that kind of war
and it doesn't have, especially if we take the US out of the equation, the key. بحكي بزوج زي دمتا نفعتي أناليستيا نيتو نحاتير زي دبديبو قال نجار كجبر مبر أكيلو ننوح تواجه كسعر زغل عينة التحساس بازلو يكونن دهار كل تزلو تكنولوجيون بنا روسيا إلكترونيك وارفير سيستمز بهال كسرح كم زي كل كوين اللو سلزي نايو يوكرين كوينات أمنا نتصور نجاري نيتو تواجهين روسيا سعر خم زي كل ردو كوين اللو سلزي أوروبا كي كابنيتو زحيل حيلك هانشو مغا كابنيتو أمريكان تاريخيا الجيم أو خلوكي تجمري زتود جيم نان رزالنا يزبح زلو سلزي بحفشة كن ريغلنا تكونتات ساكن ديك بيت هون كم زغل أيو باب كوينات يتون خونجن تكونتات كم زي مثل نخل لاسعيل كامر عيد ما قداسيو أنا إلو مع رساب زخودي لايك مقبار سبورت مقبار تقف مقبار دماء كم وترس عويت نقبر يقن يلي أبزي أخودي تشاو